Gitu. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang alhamdulillah malam ini bersama, sebutkan, istri pertama, istri kedua, ketiganya mana ya? Hah? Bapak? Belum ada. Oh belum ada. Ayo dong buka lowongan buat yang buka lowongan nggak? Buka. Buka. Oke, malam ini kita mau ziarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita perjalanan menuju ke Masjid Nabawi lewat kiri. Ya. Bentar, gua nge-share dulu. Gue juga nge-share. Oke, welcome back lagi. Gue habis nge-share. Enggak apa-apa. Ini kita mau masuk Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Kok bisa ya? Tadi kita ketemu supir taksi yang alhamdulillah kenal Habaib, kenal Habib Umar. Pas siang-siang itu kan sama ini ya, yang punya Sugo ya kan. Masya Allah gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita, ya Allah, kita niatkan live ini insya Allah untuk membuat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan itu ya. Kita niat untuk live ini untuk menyampaikan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menonton ini agar bertambah kerinduannya kepada magam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menambah kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah bisa menambah kedekatan kepada Rasulullah SAW, membuat makin rajin ibadah, makin takwa, makin banyak sholawat sama Nabi SAW, dan mudah-mudahan bisa minta doa untuk bisa ziarah ke sini juga. Amin. Ini insya Allah ada rezekinya untuk ya. Nih jemaah dari Indonesia juga banyak. Ini kayaknya Indonesia. Kalau lihat dari postur tubuh. Ini jamaah dari Indonesia pasti. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh. Bentar, gua mau nanya, itu mobil tutup ya? Coba nanya dulu ya. Mau beli mobili gue. Ada orangnya nggak ya? Bukan beli mobil ya guys. Mobili. Tutup mobili. Iya nggak ada. Mungkin ya. Coba lihat. Iya. Nggak ada pintunya situ. Iya di situ STC. Nah coba tanya. Lagi rame itu STC. Ini aja. Kenapa mobilnya juga? Mana? Karena dia cuma mau nanya. Iya STC. Mana mobili? Bukan Zen itu. Masa? Oh iya mobilnya. Coba kita tanya. Dulu. Tanyanya mau. Yang paket 1 bulan full. Ini masih ada paket lagi. Enggak. Iya pegangin. Di sini dan bandar. Masya Allah. Maaf. Kamu beli pulsa kemarin? No. I need data. Unlimited. I already have it. Nanti kita mau masuk ke pelataran Masjid Nabawi. Lagi mau tanya dulu ini. Pulsa. Murah di sini 147. سيم كارد سيم ليلو موبايلي شوف رايحات شفرة لا فيس موبايلي Unlimited. لا فيس unlimited for 1 month 175
175. شدها شدها شد. Unlimited. Unlimited, no giga. ها حبيبي. 175. Reconnecting kan? Iya, tapi orang yang ngomong cuma satu. دي وان Iya, enggak udah nyala itu. Iya, nyala lagi. دي وان دي وان الهجرة جنبي راس طيبة. كانشا جروبا. Sambil menunggu Babe beli pulsa. خالد. Ini dari mana ya? Jemaah dari mana ini? Hanya cepat. You have very fast hand. You from Malaysia? No, Indonesia. Jakawi. Jokowi. No president. No Jakawi. Prabowo. Prabowo. Kabar kabar. Alhamdulillah. Sama-sama. Sama-sama. Alhamdulillah. Jadi percuma kita di mari belajar bahasa Arab percuma. Di sini orangnya bahasa Indonesia. Ada berapa nih yang nonton ya? Getar, Bib. Hah? Getar. Allahu Akbar. Ada yang nelpon. Apa nih? Nanti dah. Apa nih? شوف كلمة تأكيد. How much? باكج 175 4 جي بي على السوشيال ميديا انليمتد زيادة 600 من سلوك. Unlimited social media. Yes. No. I need unlimited data. فقط 100 جيجا 5 ليرة. 100 I need unlimited because I'm YouTuber. I need يوتيوبر؟ Yeah. امسك امسك فك اليوتيوب. لا عندك؟ اوكي ده I need الله because خلى الفيديو. this is my YouTube. ما شاء الله تبارك الله. Ini live. مين انت؟ Dia nggak tahu masuk live YouTube. Unlimited. اسمع هذه. Ini lucunya. Assalamualaikum, Be. Semoga lancar ibadahnya, amin. Ya Rabbal Alamin, amin. Babenya lagi beli pulsa dulu. Beli kuota. Sebentar ya. Iya makanya kalau harganya sama yang ini. Tadi bukan unlimited. 1 minute. I give you unlimited for 1 month. بس This I use unlimited for 1 month. expensive. No problem. Yes, okay. Because I'm uploading content. No problem. فعلوا unlimited الانترنت. No data. No data. Ini Masjid Nabawi. Sebentar lagi kita bakal masuk insya Allah ke situ. Setelah Babe beli kuota. data And, unlimited. yes. $100. Okay. I think Okay, I paid it. دخل. 300 beli. Ini والله هذا mana daripada nangis beli data-data. Iya. Hah? Mendingan sekalian beli. Makanya pemurah. Karena kemarin segitu. Ini pembelian pulsa ya. You live in your my YouTube. Assalamualaikum. Kabar kabar sama-sama. Terima kasih Jakawi. Loh, udah Prabowo sekarang jadi Jokowi lagi. Heboh banget ya. Gue perlu unlimited. Rodo ya Bang. Iya ini. Sebentar lagi mau masuk. Ini beli dulu kuota.
How many followers have now? Belum. Lagi live ini live. How much berapa yang nonton? 100 Ya. Belum, masih awal. Awal. Ismi. 20 20 Iya. sama-sama. Indonesia jam berapa sih? Di Indonesia kan. Wow. Jam 2. Midnight. حاضر Sekarang jam berapa? حاضر غير دقيقة أكثر. Jam 12 udah di sana. Jam 12. كده Oh iya, يلا jam 8.40, 30. اسمع ارسل له تويتي يا خالد. يا شيخ الله يخليك 0 0 5 4 9 0 9. Di sana jam berapa? Jam 8 masih. Jam masih setengah 9. Iya, setengah 9 ya? Setengah 9 kan? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga saya kelak bertemu di jannahnya Allah. Amin. Sudah register di Rusuk, Mbak? Belum. Kalau perempuan harus ini habis sebelum subuh kita kesininya. Pas subuh baru ini Babe doang yang mau ziarah. Kita cuma ngantar. Harus subuh. صبر يا صبر إن الله مع الصابرين. عسى بعد الصبر تصرف من الحال الله والصبر عند العرب طاعة. يا سلام سمع السحامة. Dia pintar ngomong bahasa Indonesianya. Masya Allah, semoga sehat selalu. Amin. Ini lagi prosesnya dulu ya. Ini tuh, bentar lagi kita mau masuk. Kalau mau lihat ya tetap di live-nya Babe. Not 100, 400 riyal. Assalamualaikum, Dek, doakan bisa Kak bisa umroh lagi. Amin. Semoga bisa kesini lagi. Semoga ada takdirnya, ada rezekinya. Mbak titip doa untuk Dahlan. Iya, nanti sama Babe ya, Babe yang bakal masuk nanti. Mau ziarah Babe ini. Kalau malam, kalau laki-laki bisa ziarah malam ini. Perempuan harus subuh-subuh. الكذاب ما يعندي بالعندي. ما حد يقدر بيننا، ما حد يقدر بيننا. اسمع خذ لك الجديد وطلع. Kita putar ya, bosan ininya. Lihatnya dari situ. Nah, kita muter dulu ya. Kadang-kadang sinyalnya nggak ada, hilang ya. Nanti kita mau masuk ya, mau ziarah Nabi. Nanti HP-nya Babe yang pegang. Insya Allah tetap di live Babe. Babenya lagi kota dulu. Nanti ya Dahlan, nanti Babe baca chatnya, insya Allah nanti kebaca. Very crazy. Dia lagi foto tah. 2 ريال زيادة. Jam berapa di sana Babe? Jam 8:30. Kalau di kota suci ini kita ketemu berbagai macam orang yang berbeda-beda ras suku. Masya Allah, ciptaan Allah, Masya Allah. ما تعطي بالله Ini dari mana entah, yang bapak-bapak lagi ngumpul nih. Dari negara apa? لازم نسوي الغاز لازم نسوي الغاز
Kalau daftar dulu di Nusuk dapat sertifikatnya. Roldo. Iya. Iya emang. Oh kalau dapat sertifikat nggak tahu, belum pernah soalnya ini belum ziarah. Ini Mbak apa Bapak ya? Kalau beli di luar negeri biasanya ditanya paspor, visa. Tapi nggak tahu tadi ditanya nggak ya paspornya, visanya. Ini beli mobil ini Udah punya kartunya. Oh, kalau udah punya pernah sekali. Kita beli kartu, pakai visa. Oh, Tapi nggak paspor, visa doang. kalau ini kan cuman kuota ya, beli kuota ya. Perpanjang. Nggak ada hujan di sana, Babe. Nggak ada. Nggak ada. Ini yang bacanya bukan Babe. Tadi Babenya lagi di situ. Nggak apa-apa juga sih. Berubah namanya jadi Babe. Nggak ada hujan, tapi kalau subuh-subuh itu bisa 15 derajat. Kadang katanya pernah 11 derajat dingin. Walaupun nggak hujan. Lagi musim dingin. رجاك دختة الو رجاك والله اكا كيلين حاضر دختة بين دقيقة حاضر كيلين حاضر صبر Lebih murah kartu lokal pakai paspor, fingerprint dan retina scan. Nanti ya, Babe yang baca. Look. How much? 400. 1, 2, 3, 4. Nice to meet you. Welcome to Medina. Sama-sama. Iya. Sama-sama kami. Assalamualaikum. Nah ini baru benar. Ini Ya. Nggak apa-apa deh batal wudhu begini. Alhamdulillah. Dah selesai. Begini baru dah tuh. Memang yang begini. Kartu lokal pakai paspor, fingerprint dan retina scan. Kemarin cuma fingerprint nggak pakai retina scan. Insya Allah itu magam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, oh tapi nggak bisa, gue harus pakai ini. Kan kita dapet kan? Oh, mau masuk ya? Mau masuk lah, mau ziarah. Terus kita tungguin di tempat yang kemarin. Iya. Kita pakai kartu lokal. Toiletnya yang di tempat kemarin itu. Loh, iya. Mana kakak? Oke. Subscriber baru, Masya Allah, tarik mas. Doa yang lebih baik kembali kepada yang mendoakan. Alhamdulillah. Semoga semua yang nonton ini Insya Allah bisa juga ikut ziarah Nabi SAW. Kalian tahu ya, kita bisa ya. Ya, kalian ke tempat yang kemarin ya. Oke. Kan ada Damdam, ini ada Damdam. Ya pokoknya di dekat situ ya. Oke, kita akan sama-sama ziarah Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Shalli 'alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya Muhammad wa 'ala alika wa ashabika ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal lail idza saja
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Kita ngambil korma gratis dulu nih, tabarukan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan korma dulu guys, dapat korma gratis. Nah itu kubatul hadrah Muhammad. Mudah-mudahan yang nonton ini semuanya insya Allah bisa ziarah Nabi. Saya berniat membawa ini untuk disiarkan agar umatmu ya Rasulullah yang jauh bisa juga melihat magammu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah kita mulai masuk pintunya ya guys. Ya Rasulullah, tiap gua mau ziarah, tiap sampai pintu sini hati itu ya Rasulullah, bawa dosa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maka kami akan mendapati Allah dalam keadaan yang menerima taubat. Ya Allah, ya Allah, kami datang ke Rasulullah minta ampun kepadamu ya Allah dari segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa teman-teman kami, dosa orang-orang yang mencintai kami. Ampunilah dosa kami. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ihdi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farriq an ummati sayyidina Muhammad. Waj'alna wa walidina masyayikhina wa ashabina wa azwajina ahbabina wa auladina jami'al muslimin min khari ummati sayyidina Muhammad. Bagi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, انظر إلينا يا رسول الله. انظر إلينا يا رسول الله. انظر إلينا يا رسول الله. على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تولوا بالله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم ويا محمد ولا سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Ini raudhah, kalian bisa lihat raudhah ini. Ini mimbar Nabi. يا اخي لا تصور يا اخي تصور من هنا يا اخي قسم النساء. Ditegur. Alhamdulillah selamat.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في الوسط الرسول وصاحبه اللي في الوسط. ها ايه بس والله اني اشوف في كلام الواجب. ها وشو ترى ما في دعاء. ما في دعاء يا رجال، بس شوف سلم على الرسول. هو السلام ما يحتاج ما يحتاج احنا ترى المسلمين الله يعينهم. لا بس واحد بعضهم الاغلب يبحث بالجوجل يطلع على الصفحه. لا خالد دعاء ما ادري خالد ما يحتاج الله بيد وجه ما يحتاج. الصلاة والسلام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم. والنهارده سايبين عادي كده النهارده ليه؟ النهارده يعني سايبين الناس هنا. بقول لك سايبين الناس هنا. ليش؟ كل مره بيعدوا وخلاص ما بيطولوش كده. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. 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 السلام عليك يا سيدنا أبي بكر الصديق. السلام عليك يا سيدنا عمر بن الخطاب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيد حجي بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad. Ya Rasulullah, izinkan kami datang lagi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, semua yang ini ya Rasulullah rindu kepadamu ya Rasulullah. Panggil mereka ya Rasulullah. Panggil mereka untuk bisa berziarah kepadamu ya Rasulullah. Keluarga kami yang belum berziarah kepadamu ya Rasulullah. Panggil mereka ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sayyidina Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Izinkan kami bisa berziarah lagi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, kami masih rindu. Panggil lagi ya Rasulullah. Panggil lagi ya Rasulullah. Panggil lagi kami. Terima kasih ya Rasulullah. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Ya Rasulullah, unzur ilaina. Ya Rasulullah, unzur ilaina. Ya Rasulullah, unzur ilaina. Ya Rasulullah, unzur ilaina. Ya Rasulullah, unzur ilaina ya Rasulullah. Unzur ilaina ya Rasulullah. Allahumma salli
Iya. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah selesai ziarah Rasulullah. Kita habis gini mau ziarah bagi ya. Alhamdulillah. Ziarah bagi lewat ya, lewat aja dibagi. Kita lewat dibagi, bagi itu kita tidak boleh berhenti lama-lama. Tapi bentar, bini gue yang belum ada nih. Bini gue mana nih? Oh itu sana mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu bini gue ya? Bukan. Gue kira bini gue di mana ya bini gue ya? Biasanya di sini. Mana bini gue nih? Wah kita harus nunggu bini nih. Mana ya? Waduh. Oh itu ada. Ada bini gue guys. Bahaya kalau hilang. Iya. Gue nyari kalian di situ kan. Gue bilang kok nggak ada. Bahala lagi tuh. Udah cukup sekali, udah cukup. Gue yakin Rasulullah. Dan salah satu nih ya, gue mau bilang sama kalian. Kalian kan tahu kan pernah gue doa di depan makam Nabi tentang Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Oh iya. Gue bilang kalau Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu cucu Rasulullah, memang betul cucu Rasulullah, maka Roma Irama dan pengikutnya akan hancur. Dan kalau Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu bukan cucu Rasulullah, maka gue dan keluarga gue akan hancur binasa. Oke? Iya kan sudah. Dan itu umroh gue pertama. Setelah umroh itu, alhamdulillah ada umroh kedua, ketiga, keempat, kelima ini. Alhamdulillah. Jadi kalau mau tahu tanda-tandanya yakin mubahalah nakabul, alhamdulillah. Pertama gua umroh sendiri, terakhir sama kalian berdua. Alhamdulillah. Jangan takut sayang. Kita dalam posisi benar. Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syak. Dan biarkanlah pembenci menikmati hasilnya. Kita orang kebagi yuk. Lewat doang. Alhamdulillah. Enggak terlalu. Enggak, gua di dalam tadi sama makam Rasul cuma 1 meter. Alhamdulillah, bawa kerinduannya orang-orang ini. Jadi bawa kerinduan kalian. Bawa kerinduan sama dari kalian ini, alhamdulillah dekat banget sama makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat banget. Nah, sekarang kita mau ke bagi, tapi sambil jalan kalau ziarah bagi ini, tidak boleh diem. Oh iya, ditegur sama mereka. Iya. Gue tadi sempat ditegur waktu gue naikin handphone gue karena mau nyenengin mereka gitu. Gue naikin handphone gue ke Raudhah, ditegur. Dibilang lah sesuai. Oke, turunin, diem aja gue. Ya lu nggak tahu kangen gue. Dia begitu. Mohon doanya untuk kami semua ya, semoga kami ya Rob, mudah-mudahan kalian semuanya bisa ke sini. Insyaallah bersama keluarga kalian dalam keadaan Islam, iman, bahagia, bertakwa. Amin. Nih. Alhamdulillah, kalian tengah malam masih nonton, luar biasa. Alhamdulillah. Ini bagi itu. Itu bagi. Anak cucu Nabi. Anak disuruh teriak. Anak cucu Nabi. Teriak lah. Orang-orang pembenci biarinlah pembenci. Nih. Ya Allah. Di sini aku tidak tahu siapa mereka. Demi Allah, demi kemuliaan-Mu,
demi kemuliaan Madinah, demi kemuliaan magam Nabi SAW. Kalau yang mereka ucapkan itu benar, maka aku akan binasa dunia akhirat. Tapi kalau yang mereka ucapkan dengan penuh kebencian itu salah, binasakan mereka dunia wal akhirah. Bil qabulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih. Dah, paling enak serahin sama Allah. Sama pengecut-pengecut begini. Dihadapin di dunia nggak berani dia. Ya serahkan sama Allah. Udah. Kita punya Tuhan kok. Amin ya rabbal alamin. Jangan sembarangan yang amin. Depan Ka'bah. Dia nggak bisa bedain. Iya ini bentar. Ada askar. Oke, kita orang sambil jalan ya. Sambil jalan. Ini pemakaman bagi Ummuna Fatimah di sini. Sahabat-sahabat Nabi di sini. Radhiyallahu anhum. Ada yang iya, jauh. Sekarang alhamdulillah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayki ya habab Fatimah. Assalamu alayki ya ummana Fatimah. Assalamu alayki ya bid'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayki ya habab Aisyah ar-Ridha binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ashabin Nabi. Assalamualaikum ya azwajin Nabi. Assalamualaikum ya Sayyidina Nuaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ya sadah minar rahman ya syakum ibadallah dinakum qasadnakum talabnakum ta'inuna tuwithuna bihimmatikum wajadwakum fahabuna wa'atuna atayakum hadayakum fala khayabtum dhanni fahasyakum hasyakum سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نعطى مزايا من مزاياكم عسى ندرع عسى رحمة تغشنا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحي يا حي 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 اللهم إني أستحضر روحانيته صاحب هذه الضريح الحبابة فاطمة الزهراء الحبابة عائشة الرضا وجميع أزواج سيدنا رسول الله وجميع أصحاب سيدنا رسول الله خصوصا منهم سيدنا نعيما رضي الله عنه وسيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فأحضرهم لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا وقفنا في مشهد نبينا وولي نبينا ووليكم هذا ولنا حاجة ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا أملناها فنسألك الله أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا من جميع المقاصد والأعمال إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى ما نوى سيدي شيخي أنا حبيب عبد الله بن إبراهيم بسم مطعن الله بطول حياته وبعلمه وبكرامته وبأن الله يدخل نياتنا في نياته وأخلاقنا في أخلاقه وعملنا في أعماله ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفنا على ملته ويشرنا في زمرته في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقبول الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Rasulullah, kami mau jalan lagi di kotamu ya Rasulullah. Mohon ridhonya ya Rasulullah.
Mohon doanya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua permasalahan di bangsa kami Indonesia insya Allah bantu didoakan ya Rasulullah. Allah selamatkan rakyat Indonesia dari pemimpin zalim. Allah hancurkan semua orang yang zalim di Indonesia, khususnya pejabat-pejabat yang zalim, pejabat-pejabat yang menyiksa rakyat, pejabat-pejabat yang mengkhianati rakyat. Mudah-mudahan kasus KM50 terbongkar ya Rabb. Ya Rasulullah, 6 dari umatmu dibunuh oleh orang-orang yang zalim. Bongkar kasusnya ya Allah berkat Rasulullah SAW. Dan juga selamatkan saudara-saudara kami di Filistin. Selamatkan saudara-saudara kami di Filistin. Berikan mereka kemenangan. Hancurkan Zionis Israel. Hancurkan Zionis Israel. Hancurkan Zionis Israel. Ya Rasulullah, kami pamit dulu. Tapi izinkan besok datang lagi ya Rasulullah ya. Ya, ini 2 belum ziarah langsung ya Rasulullah. Izinkan 2 ini bisa ziarah langsung. Ya, saya bawa istri 2 ya Rasulullah. Doakan ya Rasulullah. Mereka berdua istiqomah jadi pencintamu, istiqomah dengan iman dan Islam ya Rasulullah. Pamit dulu ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Alhamdulillah. Besok ziarah lagi. Allahumma amin. Sekarang kita jalan ke sana guys. Oke. Iya, zona banyak tuh. Kita temenin mereka sampai jalan. Sambil jalan sampai jalan. Iya, lu kan hamam depan situ kan? Oke, doakum Bepali. Siapa Bepali? Lu kenal Bepali nggak? Nggak ada ya? Adanya siapa? Siapa ini? Babe Aldo. Iya, lu kenal Bepali nggak? Banyak. Bipali banyak. Kagak ada di mana ya Bipali. Adanya? Adanya Babe Aldo. Oh iya. Sudah KM50 udah didoakan. Alhamdulillah. Ali Ridho, Beb. Ali Ridho siapa, Pak? Ali Ridho mana ya? Ada sih, ada banyak juga. Iya banyak ya. Iya, nggak tahu. Yang mana ya? Nggak tahu. Nggak kenal gue. Ali Ridho di pondok ini Babe Aldo. Apa? Ali Ridho di pondok ini Babe Aldo. Oh iya. Tahu pondoknya mana? Alhamdulillah. Enggak. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Babe Aldo dong. Ini ya cocok dah. Pakai Bang Haji gue berasa kayak alhamdulillah jangan sampai kayak Roma gue. Enggak deh ya. Alhamdulillah. Ini kalau enggak Malaysia Indonesia. Sehat-sehat ya Abana Sagaf. Siapa ini namanya? Habib Aldo, mohon izin titipkan salam kami. Sudah tadi, sudah disampaikan semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Roma. Apaan? Kita masuk lagi. Di depan situ. Enggak boleh masalahnya burdahan. Iya di depan situ. Makanya nanti aja indah udunya. Nanti. Nanti takut batal lagi. Iyalah. Gua kira lu ke Amma mau. Terima kasih banyak ya Habib Aldo nggak ada. Kalau Habib nggak ada Aldo, Babe yang ada. Masya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balik qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa balik qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Oh dari Madura, siap Madura. Salam Setong Doro. Be mondok di Pondok Habib Rizik bayar nggak? Kayaknya nggak. Wallahu alam ya, nggak tahu gue.
Wallahu a'lam. Ada jar dekat banget ya sama Hah? itu jar. Mana? Jar Al-Taqwa ini Ini jar yang nggak murah. jar bukan hotel. Lihat jar, nama hotelnya Dar. Itu dar Wisbayar kan. Allah. Itu udah ada lambang kuningnya. Nah, kan Masya Allah. Dor, ya, melambangkan Dor. Oh, Habib biasa mau duduk. enggak. Apa? Mau ke mana? Ini mau sendiri satu. Oh, Allah. Jual korma nih. Di sini korma dibagi-bagi sayang. Kalau di dalam masjid ini korma dibagi-bagi. Terima kasih Be, udah dijawab sama-sama. Hah? Enggak juga. Mana Ipah? Babe hadir live lagi besok awal Januari Haul Abagurus kumpul. Tahun ini kayaknya gue nggak bisa hadir Haul Abaguru karena gue berencana 1 bulan di Madinah. Alhamdulillah kemarin udah bayar apartemen untuk sebulan. Jadi kami mau puas-puasin ziarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ayo dah. Tadi katanya nanti. Labil. Iyalah duduk di situ. Iyalah. Dengan lagi dong Be, kan sebulan ini tetap bikin konten. Tapi kan tiap harinya paling nggak banyak atau sering live begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Najmi. Sehat selalu. Mudah-mudahan doa yang baik kembali kepada yang mendoakan lebih baik. Oke. Bikin konten tetap, cuman nggak sesering itu ya. Karena pokoknya tiap malam gue mau ziarah. Mau menikmati ziarah tiap malam. Oke, kita duduk dulu. Bini gue ini mau ke toilet. Gue taruh ke depan kameranya. Hah? Di sini aja. Ke toilet kan? Ini lah. Kita mau ke sana mau baca. Ke toilet. Terus ke Banyoto. Oh banyak hotel. Iyalah. Udah nggak jadi ke toiletnya. Iya. Salam dari Lampung. Siap Lampung. Lombok, Masya Allah. Lombok juga Rifki Firdaus. Oh siap Be, kangen ketawanya Be. Wah, mau ngangkat di mari nggak enak gue ya, Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ta'addaban bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk di sini ngeliatin orang lalu lalang. Kalian mau ngeliat muka gua apa mau ngeliat orang lalu lawang? Hah? Lihat orang lalu lalang aja ya. Muka gua begini-begini aja. Kalau yang lalu lalang kan nggak jarang kalian nemu. Oh. Ini bawa zam-zam. Bebas, siap. Wah ini kayaknya kalau yang begini-begini, yang putih-putih begini ini dari Rusia. Sepupunya Habib Nurmagomedov kayaknya. Iya. Mas sini banyak Rusia. Orangnya gede-gede Rusia tuh. Dari Dagestan, Kazakhstan, Uzbekistan. Kalau ini tape ketan. Loh, di Banjar itu panjang umur Be, anak ketemu di Ojolo kemarin malah di Madinah sekarang Masya Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu di Madinah. Jadi di Banjar itu ada istilah, bukan istilah, kalau ganti nama itu selamatannya itu pakai tape ketan, lakatan namanya. Itu lu tahu supaya apa katanya orang Banjar? Itu supaya namanya melekat dengan kebaikan. Jadi lu jangan tersinggung dibilang tape ketat. Iya. Lu kan supaya sama-sama tannya gitu.
Iya. Kan kalau tape singkong kan nggak enak, kong gitu. Iya. Tape ketan supaya betul be. Iya betul. Lakatan. Ya gua tahu sejarah. Alhamdulillah. Doakan saya sehat selalu hingga tiba di Mekah Januari akhir. Insya Allah. Itu sindirin kalau ke Mekah Januari akhir kita ada. Januari akhir di Mekah kita. Iya. Kita Januari akhir di Mekah. Ih lucunya. Anaknya siapa kau nak? Kok lucu? Iya. Awok. Nah ini orang lalu. Beliau dari Indonesia nih. Gue bisa apa ya? Ada getaran-getaran spesial kalau ketemu orang Indonesia. Gimana juga kan tanah kelahiran gue ya. Ketawa. Begitu guys. Begini gua offin deh. Ini kita lihat dulu. Nah, kalau ini dari Afghanistan, yang kopiah-kopiah begini dari Afghanistan. Afghanistan itu. Di situ jam berapa be sekarang? Kalau nggak salah sama kayak kemarin ya. Nah, ada 2. nah, kalau yang ini jam Indonesia. Yang ini jam di sini. Kok Ria tulisannya aneh. Nah, ya sama. Kan jam tergantung Riyadh. Ibu kotanya kan Riyadh. Oh, iya. Iya. Nah, ini juga Pakistan biasanya. Pakistan, Bangladesh. Banyak banget Pakistan, Bangladesh di sini. Iya, banyak. Iya. Bangladesh, Pakistan. Insya Allah 29 Januari be, tapi bersama rombongan Albandinatur. Kamera di langit. Insya Allah 29 Januari tapi bersama rombongan Albandinatur, grup umroh Arab Jerman. Ya salam sama orang-orang Jerman. Wah, gue pernah tuh ke Jerman, tapi di Solo, Cecere Kauman, Ya Allah. Jerman ya. Ya Rob, mudah-mudahan kalian semuanya yang nonton ini, ya Rob. Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Allah jadikan rezeki itu rezeki halal, barokah, manfaat, saadah, fi dunia akhirah, bisa membuat bahagia, menghapus susah, bisa membuat kita mendapat pahala, menghapus dosa, dan insya Allah bisa membuat kita dan keluarga kita umroh di Makkah Al-Mukarramah dan ziarah Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Iya, salam dari saya dari Berlin, Jerman, buat Babe dan kedua istrinya. Kalian dapat salam dari Jerman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, terima kasih. Gua Babe. Gue dapat salam dari Jerman, jauh loh. Jadi lu tahu Jerman itu ya lurus. Kalau pesawatnya berhenti, kalau nggak berhenti lurus terus. Sebelah mananya Citayam? Iya, dekat alun-alun. Citayam mana alun-alun nih? Nggak ada sih. Oke bentar, gue berdiri dulu.